so aprangsi pini PGR VGR kace song long ke Japon lin asong Japo la pena song Jap ya tumpen ke papon perangke mai long nang ace tong dun perangke abang ko ke doan aphan mire tumai hin pen ninga klong pen Europa jirlo la pen kardon pa jirlo anpat ani labang so birta nang kalang dun kar biang long kacing honarat ke doan aphan tu ne itu mai hin pen pa Europa jirlo lasi pini jasemet pet herangke ammai kepa athep ki alam ke la hello kar biang long arab de tachini lo bosi kachik lo ke damtang ni phai ke thomarni bipartite talks matangte kar biang long autonomous council lapente PGR VGR kata kache song ponlina songja potom chetong chom akaching kielong nikre phong bong council atum eviction mate katharle asayang deng bang claim pon popu akache chak dolo boy phitita nikre phochok dera phitita me pini anian tame katharle asayang deng bangke iletum mekhini pena bangke heglong le detlo matangte tuliram long ha ameke thomduma pothanan detlo tale to mekhini pena bangke la bangso akatharle bangke lake heglong le detlo lasi pini ke ning kang samse kacepak lang lam bet kali pini bangke athe pisi ningje po labangso a PGR BGR puthak kachingki kachesong suri hinira ingkora piening kan penlo non ingkora throk achipim nangke lilo woi phitita council tum apong akachechak pen kem ke derapot pini bangke na kachesong ke jalina songja to hin pen si pulo talks ke lake failed pusi puderlo kaching ki ke lage pake joylo chinki pake joy man derlo thang nat alia be derlo radera phan chong thui derlo pusi herangke amai pen pini pang darlo la pen non e prang bangke la puson chinki pake joy bangke lito ma hen pen ke kroi krelo useless talks bangke rejected lo pini la bangso mai pen sila ke pang darlo non ke nangi bangke chinki pake joy ke nangne lo katharle asayang dengle nang peklang nun pusi pini na bang so chatai pen rara phanda pachini lo la pen council ke jalin CM ke hai tuliram rong hang pen ke chenglok EMNC ke do anaphan la pen MLA ke do anaphan sa me pini na bang so chatai pen si pachini lo la pen an par sita me Kar Biang Long Autonomous Council Kejalin ACM Tuliram Ronghang Kedamtang ni phai ke thobarni la bose ka chiklo kaching waya mai long bipartite talks along la songja tum aphan alangli asik ke pen kang check la puson ke lang plot alangli RD GPP la puson alangli a ot ke chepek lang pot pini la bang so chatai pen tum ning duk chepak lang lo la pen tum la so bang khinde lo la pen hijim lo athelang se mai ka chari pon hala bang so mai long sam jin nangi apen kaching ke che thana bang ke angdeng le pami nei poke alangli long sar pudolo tabe CM a ot la puson lo la dak det polang tali la so phang da kaching waya phong lo tebul ke teng komane phan kang check komane phan ke lang plot la puson na bang ke ang thek long piglo la pen ke damtang ni pu rong phasang ho phan sitame dak rong ni hang ka chasang aklam long sitame lang li ari munjong benjong ker jong ker la puson na ota chepek lang lo hor ki jun pen ke bang son na chepak lang jo hala so bang li to na hin pen ke khinde lo la pen hijim lo la pen ke thomar ni alang la puson na ot ka chepek lang bang ke la ke alang li hin pen ke claim ji phan aning hang he der posila puson na ot nang bar pot pusi to na hin nang ko alang li long answer ba ja pot moni na tung ke thak dunji athaya be lo pulo tangte hala ning ki thinang cheng rong ti hala lo apok pera od bang claim tung te eviction bang claim tung te kopi posi pi ni tum na solam piklang rong lo pulo tangte hala so ni kopi posi piklang te lo pulo tangte athe bang la hello kaching ki bang ke le tum bang afang pon bom tung lang to kaching che ka che bhong bang le ka prek lo ni tum che chang de to sita hala eviction bang le chun lo pulo tangte chong lo posi tum hin pe na bang ke ning che der hat lo
boy fit ta yo ni kre po chok et anta non bang ke eviction ke claim ji ang thek bang thang na ta be lo posi pi ke ni je nang krok la ben do thula konat nat si sarkar along lelong ang tan pen ke bang kona mana ki cheki be tum konat nat atim selang ditum aron re pen ka cherai dat ma illegal encroachers konat nat si ke do ma hala daga dien talang tum lang tang thek dam po tar lep dam po mate survey dam po lang itum dam chak si pi do itum hin pen ta ke dam tang tripartite Assam government council pen ka chesong tum chetong chon ka ching ki huta long pre throk si dan itum hin pen a list dam pilo hala so dim no da survey dam de survey kopie polo dam de plo arjulo ki po bangela dak podo conduct dokong election dokong son dokong alam si pekla sita chini ile tum Karbiang long autonomous council tum onat ne national highway atowara long kupini compensation pinia atangka doji plotan de hala dak bangke sk mondol officer pirthe a secretary tum ke damja por ke do amuni ta do sita aron re tum phan ka tharli nangi polam nang lilu plotang te alang tum apor adi pen amuni ravi ipor lo athirma dake tangkalong le dei ke dake khe ka charai ko malam pinake khe ka charai ko ba ning hang he annam nangi tangka nangi la am silang to ke claim je ning hangi eviction aphan litum tuning rilo plotang te nang thak ji bang ke ni tumari denge force away police force dorte sita dharna dono plotang te dake suri police force ta kirai hin sikuk krai plotang ke le ji phana bang ke armu do la pen aport do sita eviction ke claim ji phan ka tharli ji phana bang ke police force bang dorte pulutang te amut pia bang ke eviction ke claim ji phana bang ke aning hang he jola bang sini to hin pen bang ke char tam koman ne phan ke ther ji phan pulutang te police army bang ke SPDC bang ke nili reading sidu mane phan ke ther ji phan pulutang te sita eviction alam nang le lo pulutang te police bang ke nili deng ade CM tulira roha ke hai apu be siklim amu be siklim no la solam ma tum charju me lam da ko la bang tulasi non ethe pinitum ka chesong asong jali na tum pen kapek lang kang tung rara phanda si ka chuning rito la bang so cha tai pen ka chesong bang pleng plerek chunche rek lo plotang te rada long pen nam thine choni bang ke ka chesong dun ali avelo chok chi chi ge li ke ka chesong ki dun ali avelo kali la ka chesong ki chunche ake mangke pleng ple posi ni ke kang thunang pokente aka chesong chun ber plotang te ake mang pleng de lo plotang ne ka chesong ye kenang se vedelo lasi ka chesong ake mang pleng ple rega posi ining ke kang nang po ining ke pung nang po an so se ka chesong nang polito la pen la so sarkar aphan ke damtang ka ili tum si ing vai thule thor lo gente alang li tu apali tum chesong se te jok jelo laki ili tum si ka pang ni lo gente ili tum ka terek jia abar satana aponang li lo ke damtang akili ke hutai li tum patot rup ang hoi pen terek pote tum nong abar sainang li lo seta ili tum si kang mai lo gente non alang li tu apali chesong se te tu bang ke lake ka pe ke to bar li lo ong dung tum kaning je bang ke la so sarkar ke claim klilo ache song le bilo kopi non te non gan ni prong tu phan ke la ning kan pho bang ke la pu pho phereng me si tum padonang po mante eviction claim kle ka tharne sai ang deng claim kle rada ke ma putha claim kle de sita ile tu bang ke de cha kan prong po mante lang prong po mante la ke mo pen la pen le tu po ki claim kle pot rada ke mang ka pa claim kle pot si ile tu me ka che song nang po hala so lambai tum chema thaning la ba la ka che song along ke japon tum han jong bare kya le amino laki nili tumle eviction ke claim ji gali ke nili tume ka tharli ji tum gali ke nili tumle council ang hoilong kang ni gali gente nili tum se ang hoilong kang ni son pu son te nili tum han le nang kunang jong non la fi ke jong ta thon rodam nei pot hala thon jong si rodam nei potang de komat ari de no cha kong to ke jakong ke to ke CM tuliram rong hang ari deng lo si jakong to council kachari abang pu tumari deng lo si jakong to tasi hala tum se arjuna ko itum ko pe polo suri hini rang kora pianing kan pen PGR puta kache song non in kora trok achi tim amlo ko pe polo eviction kan predet ke
la eviction claim klete ta kupi pon lo kar biang long lo penang ala song tum pi pon po huar bak dam ache thok pa peng rang gente kupi pon lo tum mi pu pa peng pa mi tum ke thon dam gente eviction claim klete pu pose po kar bak lama eviction claim klete pu pose tum mira pu ke pidam lo ma ka pa apeng pen la fi konat ne ile tum rat along ta isya keler bang la lo rara kemang pa pleng pulotang de po kar bak ne ke nang lo mira pu apa peng kami pabe itu kita mereka nang belu la tu masih kaca song itu la so abang ta itu maka cari bangke akan nang soddo la si Karbiang lo autonomous council pen lam kace pa jong la so apranga bangke Guwahati High Court pen la bang so long le PGR kalima kalang ma po alam patini ne tiga bangke le tu mahin pen bangke eviction bangklen te thep pulatum lam bang তোমার চেপেক লো hala so hodi tuma himben pudun lo hala stay order ke do tum ana phan akung bi kok ben hala stay order ka ve tuma phan anta eviction claim bom da dolang lada uta pudun lo sta eviction nang claim ke Guwahati High Court pen lam patini nang lang puning je kong pen non apisi bangke Guwahati High Court pen da patini thuelo Guwahati High Court pen ka patini gela hello nona bangke hala bihari akhe tum keche ke bia tum ni thong kep ang bong circle office along damsi alang li tuma hin pen nili tum ke do ma long leke lake PGR VGR ka lipu labangso alu ang thek bangke sipik lang gam thek nang po circle office along ni thong kep ang bong unutang te Code of conduct ke jut ke me ni se jut lo ulo tang de me chiklo kang thim chiklo e jon pen juna chiklo non da ke jut po chiklo e jon so se apor ke da medlo sita piniar nianta kiche ke be tum circle office dam pen alang litum lake PGR VGR ka li po hala bangso allo ang thega bangke piniar nianta sitak lang na ne khedel ante cepak lang thekhe pulotang te Guwahati High Court pen ki pu alam rai teng bangke la cepak lang thekhe det pulotang te alang itum chiklo jon thomang bong bangke lam rai deng si katharle asai ang deng bangke claim nang pu Guwahati High Court ke lam rai piel Guwahati High Court i pu bangke jong si hala soa ke cheke be tum PGR VGR along le pu cepak lang thekhe lage PGR along le kali pu jong se paklang thekhe ang thek paklang thekhe protang te Guwahati High Court pe na bangke council tum eviction le claim sila thangnat akham ke ta avelu puke klar dak ante kupie pol opinion net eviction abedet kente Guwahati High Court pe lamrai pielo yo patini lo yo people eviction abedet ke non ke Karbiang lo autonomous council ka chari tum ke thangnat ta lam ka che pegi to war ka che pegi thai ke thang dabilu it hevet wa kache pekto la bangke Guwahati High Court pen lam patini sinang pulo patini lo jutko la belo thang ta belo non ke sonni belo council tum eviction claiming tum te nomor silo la pen nomor hinie bangke CM Tuliram Ronghang ke Dr. Himonto Biswa Sharma phan ka phere Hai kaman phan ka che phere a joine amat claim thekhe det unie dat lo claim thekhe det la isilo kat ini bangla ke claiming tungte tarbi la pen inglong thai than Karbiang long phan raing tungte la hinie long situ no na bangke aka prek ke thangna ta towar se pek thai ga belo la se amut pialam pinidak ne tuma hen pen ka nije ponji ke la helo non ke PGR VGR ko ta ka che song la bangso bipartite talk la pen tripartite talk Asama government pen council pen chetong chom la bangso akaching ki paket joy bangke pini la bangso song pen bangke tum ke khindelo chingking tung telo moe prang bangla ke chingki pameji halale ka prek sita chingki paket joy useless talk lai sona bangke tum hen pen bangke khindelo la pen no ne prang bangke ka che song ang deng sini tum hen pen ke sun pon pot woman tu konat
ko so por ma la bang hele to ma hin pen ching wai che than thu si le tom hin pen rat than pachini po pherang ke acha tai ka